Kubli ipi barok di parok ki makai ini video berkap yang sobhai pi share YouTube channel jonga. Jadi menta inlit share kewe kebalang apa asam barak bali kita gede kebalang banduk marah. Panginlit ban kai jing right fire. Sesapi ini video haduk kebakut haduk kesni kebangin late share kejing yasing presbytery balong habalang Malaysia. Deuteronomy khat praj thau khat kitab khang tengpau arpo kran arpo ar khang sang Malay, nakita mo na ito pa siya sa film ng pagtawaan kulay. Sebon itu.